o gan ho to le si plere no ba ipo o to gan ko mi na do no kon ton o to gan romia wada iton e wa yi meto o so de wa yi bo mi na do ko ne nu o to gan romia wada yi eze o sen ton le da yi mo bo mi na do mo ko jira we male ye ko wa agba mi ton ji to egbe e basi azan ko aton no ko ne ton apoison ko fo ko aton no ko to me mi tin te ton bo mi na do mo lo le soleil Benin Info ou wa to di do na mi afun egbe do mo lo de ohwe mi don hunto afun egbe tro ete we mi mo otogan romia wada yi bo e ba yi o pleton no konton podo o gan won to le poto o sori wa yi bo hotel e ka do e romia wada yi e waze o saint ton le da yi we mo de jona wa legbon e ze da yi we o soleil Benin Info o wa di do mo lo romia wada yi fixe les règles du jeu. Bon, minamo la nation et ni a horuton minamo lo règle du jeu là minamo nous teme ene ou dit ouais Romia Wada yi Jonathan Ndomo ou les grandes priorités de Romia Wada yi la nouvelle tribune ou wa no tribune to dit donc bo amoro lo ene le bi pata ye na ko kledo nous da wa we ji bon e na hen do alo awe le mais ou we do mo lo les deux leviers majeurs pour booster le développement. Bon, l'économie, ça, wa mo di mo lo développement mais ouais et tintement bodo mo lo et fixer cap et tomo fraternité ou soit mo fraternellement ou ouais togan romia wada yi et fixer cap et ton na kwechan we de jale mo bon l'informateur ou wa mo di mo lo nou ene le de ba romia wada ite méthode ou sous ton papa ou ouais to si da mo libération ou wa do egbe mi a libérer information da le et ka ouais ou wa mo lo togan romia wada yi egbe poto wa zongbe ton le et di do temena do klopo et ton le mo nya na mo nkun jego ana ho libération egbe ton ana mo fiacre vigien nou ou odin ou do nu kona e yin ye na yi gbe do bonado hodo e nya chepipa sin taben frac vigien nou à la communication présidentielle bon metemele de di ganle ana mo ye to flan matinal wado matinalement ou mi amoro mo lo o romia wada yi et donc ton ayib dimo et di domo romia wada yi imprime déjà sa marque bon ananyo do mo lo mi ton son frère pour lo le patriote ou wa mo di mo lo de romia wada yi et imprimer marque ton homewe gle CSTB mo bon CSTB très remonté dabaru jiwa mina ina mi harupo bonado na mi ko do mo lo o hen kloklo ya kloklo ou mewe bene vire tinte bon romia wada yi do gan boedo hen kloklo ya kloklo ni lo romia wada yi e do emina sun session au Benin to memo matin libre ou wado matinalement do librement to egbe afunu pombo mo lo e yin otogan romia wada yi nous konton de ma jokon to Benin to me ou wewe do temo bon e na teme agodie le mo e font aller donc agodie le ton wele no e yi elvi toupe bodo bayi e de kan ton anyo do nous konton bon nyon si to e de kan yin na otogan to Benin to mi to me bon matin libre et do librement ou romia wada yi e font aller donc agodie le ton Amazon la we mo décryptage ou wa mo dindomo le Bénin dans le trio de tête des réseaux mobiles en Afrique de l'Ouest était doit être pas comment nous kan alo kamado si ke sovirota nya to tidi na nwe ananyo domo ho jira we mane we mi na ho bo la croix o ji we mi na foro na we to egbe bo wa mo dindomo o ku chan we de jale jina romia wada yi e hun enu so ji podo ali don dagbepo podo ojijo dagbepo yin yeso anado jijo dagbe di nue la croix kan do fire bode togan romia wada yi bo ye to asia to lo ton zeda sire anayo do mo lo e mi na se kwa mi to pon yawe bonado ho jira we male bo anaka so to ye pon didi ato pipo yen do to tin bo to lila na we do propo no ejo de mele podo enyo wa ange topo bo vigilando nisso.